Ngifuna nje ividiyo yakho. Indlondlo phaphe ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama iNgonyama isithume lapha eMpumalanga kwamawewe sabona inhlonipho isimangaliso hlangalezo isizwe sakwaZulu samukelwa ngenhlonipho isimangaliso umntwana wakaPhindangene ongusihlalo we-Royal Council amakhosi aseNdlunkulu indlunkulu yakithi kakhulu abanabe ngonyama indlunkulu engomama bengonyama ikakhulu hlangalezwe umnumzane uMbambo oyi-Royal Council singekhohlwe hlangalezwe umnumzane uFaku osebenza private office balekile nezigunundu lengonyama sifisa ke ukubingelela kakhulu sihlangalezwe kwabakangwane mntwana hlangabeza nabo bonke abantwana esithokoza kakhulu silwesikhulu abakwangwane bahlale beyembethe ingonyama kukubihlangalezwe kukuhle silwesikhulu bahlale beseduze kwengonyama amabutho engonyama
omama besiphithiphithi ikakhulu esihlangene ngabo lapha hlangalezwe kusukela ngosuku lokuqala umntwana uNtombi bahlanganisile lapha sabona ingophamlando hlangalezwe lapho bathi ngosuku lokuqala lithambama behlangana lapha izulu laselikhombisa ukuthi kuvunywe emazulwini. Siyafisa kabisa mhlonishwa walomnyango silwesikhulu ukudlulisa ukuthokoza kwethu kumhlonishwa uGabisa uphethe ngobiyonini nobukhule obuyisimanga umnyango weNgonyama. Omunye wabahlonishwa silwesikhulu oqondayo ukuthi isilo asitshelwa kodwa yiso esisho imikhosi yaseNdlunkulu lapho izoba khona ukuthi uyisimanga nje uthole kusengathi ithi isilo kufanele kube yiso esitshelwayo ukuthi umkhosi uzoya kuphi. Kabisa siyafisa ukuthi bande abahlonishwa abanjengawe nenhloko yomnyango uDokotela uSifunza ekuthini leli siko nje lokuhlonipha iNgonyama ukuthi la iNgonyama isuke ngoba iNgonyama kuphela ekhomba umkhosi nesigodlo kusuke kuzoba kuso umkhosi akubi i-vice versa. Sithokoza kakhulu umsebenzi wenzayo siwuthokozela kakhulu. Ubonge umsimude hlangalezwe kungabhongi wena kubonga uJinindi kungabhongi wena Ngonyama kubonge isilo esikuzalayo umdlobo levudla abantu kuvumeka intaba ngoba uma kunje kunyakaza amathambo eNgonyama kunyakaza amathambo eNdlovukazi ekuzalayo eyasuka kulaseSwatini yazobumba yakhala ubukhosi yafike yakuvusa yabakha baqina sithumelo lode Ngonyama nololode hlangalezwe ngoba ubudlelwano phakathi kukaZulu namaSwati abuzange buhlelwe nje namhlanje kepha bahlelwa emazulwini. Sithokuhle Ngonyama okuhle silwesikhulu uNkulunkulu agcine Ngonyama kuthi izitha zakho zonke zishabalale phambi kwakho silwesikhulu uNkulunkulu ahlale seduze kwakho bayede silunga samakhosi wena wandlovu bayede ngiyahlala phansi. Mphathi wohlelo ngithokoze kakhulu labezitha umntwana waMandlakazi ngithokoze kakhulu MEC wami Kabisa ngithokoza kakhulu uba ningiphathele lolu hlelo olubaluleke kangaka. Ngiphakamise ukuthokoza okukhulu kusihlalo wendlu yobukhosi kwaZulu Natali inkosi uSithole nayo ekhona phakathi kwethu umele indlu yamakhosi esifundeni futhi abe yisekela lenkosi uShinga. Nabesilo phakamise ukukhulu ukubonga nokuthokoza uba khona kwenkosi yakwaButhelezi. Thokoza kakhulu Shenge umntwana okwaphinda ngabeze sokalisi Shenge. Nabesilo ngiphakamise ukukhulu ukuthokoza phakamisa onke amakhosi aseNdlunkulu akhona phakathi kwethu namakhosi akhona phakathi kwethu uzothamela nobungaza kanye nathi nabesilo ngiqhubeke ngicela ukuba ngibonge futhi indlunkulu yakithi kwaZulu ekhona phakathi kwethu. Ngithokoze kakhulu uNdlunkulu walapha ekhaya uNdlunkulu kaMawewe uNdlunkulu walapha eMashobeni. Ngithokoze kakhulu Mngamuhle wena Wesilo. Ngithokoze kakhulu
indlunkulu kaZulu ehlezi ingembethe njalo uma senza lemisebenzi. Indlunkulu engumkhulu bami obaba kanjalo anti bami abafowethu abakhona. Nabesilo nendlunkulu egane abantwana ndlunkulu nabesilo. Thoze kakhulu uNdlunkulu Makhumalo okuyena omele uNdlunkulu wakwakhetha umthandayo ninabesilo, ngoba naye uNdlunkulu wakwakhetha ukungena mama waleli ikhaya wokuqala uMdlombane, naye ubefisile ukuba abe kanye nathi. Ninabesilo ngiqhubeka ngibonga indlunkulu yakwaNgwane ekhona phakathi kwethu eholwa umntana Nkosi uHlangabeza, nayo ethunyelwe ubukhosi baseSwatini. Ninabesilo ngibonga kakhulu ebukhosini bakwamawewe woZwide bosibali lapha ekhaya. Ngithokoza kakhulu ukuthi nani nikhona kanye nathi, ukuba kukhona kwethu kusinikeza ithemba nokuthi nisazozivumela siqhubeke phela izinkulumo la sagcina khona. Nabesilo ngibonga kakhulu ku-former speaker umama Shongwe usuka eMpumalanga. Ngibonga kakhulu kuzo zonke izimeya ezikhona phakathi kwethu namakhansela. Ngibonga kakhulu kuwo onke amakhanda ama-department akhona phakathi kwethu. Ngibonge bakithi bonke omasipala abathe bafaka isandla kulokhu. Ngiselapho ninabesilo ohlelweni lomasipala kabisa. Ngiyafisa ukuba umnyango wakho mawenza imisebenzi yasedlunkulu kumele bekhumbule ukuthi yonke iminyango masenza imisebenzi yalapha ekhaya, yonke iminyango iyathinteka, bengakethwisi nje wedwa umthwalo. Ninabesilo ngithokoza kakhulu usifundazwe ukuba bezivumele bakwethu ukuba lo mkhosi ngokuhlangana. Ngibonge kakhulu nakundunankulu wethu, ngibonga kakhulu kabisa. Ngiyazi ukuba khona kwakho kufana nokuthi umphemba naye ukhona. Ngibonga kakhulu umphathi weofisi nalapha ekhaya ubaba umntwana uNdamase. Ngibonga kakhulu kuwo onke ama-government officials akhona phakathi kwethu ninabesilo. Ngibonga kakhulu umnyango wezempilo. Ngibonga kakhulu umnyango wezokuphepha. Ngiyabonga kakhulu ninabesilo. Sengigcina nje ngokubonga. Ngibonga kakhulu umphakathi walapha eMpakala. Ngibonga kakhulu bakwethu ukuthi simukele futhi siziphathe ngalendlela siyisigodi sifikelwe ngabantu bokuhamba. Ninabesilo ngenxa yesikhathi kumnandi namhlanje usuku oluyintokozo kakhulu enhlizweni yami. Ngiyazi ukuthi umntana Nkosi ongizalayo indlovukazi eyebuzile nesilo uMdlombane bakhona phakathi kwethu namhlanje ngokamoya. Ninabesilo
osingaye namhlanje bomama bami ngiyathokoza ukuthi nonke nize ngothi lwenu ngokuhlukana ngokwegodi negodi. Umlayezo bomama bami zinzala abantu ngoba sihlangene namhlanje lapha esikolweni saseMashobeni kunginikeza ithemba nesibindi sokuthi lapha ekhaya imicimbi ingenzeka noma isazokwenzeka kahle futhi uma seyibambe kanjena ninabesilo idlozi noNkulunkulu bayosibusisa ninabendlovu. Ngisacela ninabesilo ngenze isimemezelo esibaluleke kakhulu. Bomama bami lesi sigodlo ngibhekise ikakhulukazi emphakathini walapha eMpakama. Ngiyakuthokozela kakhulu abantu baseMpakama ukuthi ubukhosi niyabazi futhi nibujwayele ngoba isigodlo engikhulele kuso okuyisigodlo sakwaKhamela Mankengane ngaphesheya komfula uma sila sikhona siseduze ninabesilo. Ngalokho kwakwazi ukuthi isilo esibuzile ukuthi sethekelane siwumphakathi osondelene. Ngalokho ingakho ninabesilo kwabalula ukuthi kumele ngiqhakambise futhi ngiphakamise umphakathi wangakithi ompofu kakhulu. Ninabesilo ngamafushane nje siyake siyibuze ukuthi siyini isizathu salomkhosi. Sesikhumbuzana nje ukubuyela emuva. Ngifuna sikhumbule, ngifisa ukuba sikhumbule unyaka ka1984 la khona yonke lemikhosi ukuhlanganisa indlovukazi engizalayo kanye nesilo behlanganisa umkhosi waseMaqhubeni eNgwavuma. Nina bendlovu isizathu salokho loya mphakathi sasesinenkinga ukuthi sasesithola izingane ezincane zikhulelwa zineminyaka ewu13 kulesi yasikole. Sathi makuhleziwe phansi lenkinga izawuxazululeka kanjani ngoba inkinga eyisigulo nekhomethe umphakathi. 13 years kubuhlungu uyazwela kuwe wena osuku seceleni singasasho ukuthi umntana wakho noma ingane yakho leyo. Kwakhomba ninabesilo ukuthi kumele ukuthi kukhandeke usiko lomhlanga la ukwazi khona ukuthi omama masikhuluma ngomama okuyibona abakhulisa izintombi zethu bonke laba abenza uhlelo lokuhlolwa nokukhuliswa kwentombi kuyisidingo kuleya ndawo. Kubi kakhulu ke kulesi sikhathi uNdlovumbane ubebhekene nenselelo enzima ngesikhathi kumele ebhekane nobhubhane olwaluyisandulela ngculaza esabhubhisa isizwe, kodwa wakwazi ukuthi ngalokhu akuphethe akubusiswe nguNkulunkulu umhlaba akwazi ukuba aguqule izingqondo nesimo sesizwe ukuba sibe ngcono kulolu bhubhane. Ngalokho ninabesilo emva kweminyaka eminingi ngalezi zenzo nalemicimbi yokubahlangane ngoba ninabesilo kumele sikhumbuzane ukuthi nxa sihlangene njengoba sihlangene namhlanje futhi sihlangene
esigodlweni ila sikwazi ukuthi ngokweyigodi ngeyigodi zethu sibekelane inkinga zethu singabantu ningabantu besifazane nakusengiyibala nami ningabeni ilokho okuthiwa phecelezi i-nation building. Ngithokoza kakhulu ebukhosini bakwaNgwane engiyizibithi labo lapha kwaZulu. Bayakwazi abakwaNgwane namhlanje ukuthi siyakwazi ukuthi nathi singamaZulu nganansi yalensizwa lenemi lapha nakupulpit. Isizathu salokhu nina besilo kwakuqinisana nokuqinisa isizwe. Isizwe nina besilo esingahlangani nesilahla amasiko aso. Isizwe esidukileyo leso Zulu omnyama, isizwe esidukileyo. Umhlanga womama uthini siyahlangana, umhlanga weintombi siyahlangana, umkhosi weshwama siyahlangana. Nina besilo umoya umubi kawuyithandi into ehlangene. Ngeshwa ke lesi sizwe sabunjwa umbumbu waso ukuthi siyohlezi siyimbokodo ukuze sinqobe. Uma sihlakazekile singemunye siyohlezi singabehlulekayo njalo. Ngicabanga ukuthi nina besilo lamagama lamazwi azokhumbuleka ezingqondweni zenu. Nikhumbule ukuthi ningobani. Nina besilo sengiqhubeka hamba kwesikhathi sengiyaphuthula. Nanku umlayezo obaluleke kakhulu. Ngiyafisa ukuba sonke sivule ama-satellite ukuthi silalela ngakho. Nihambise futhi lo mlayezo kwabanye abangazange bebe nethuba lokuthi bebe khona phakathi kwethu. Umhlanga walonyaka ngokumemezela usuku kodwa ngokuhlala phansi nohulumeni ngokuxoxisana futhi nangokosiko impilo ukwandulela ukuthi yathi ngonyaka odlule indlunkulu ihlezi phansi. Kwacaca ukuthi kumele ukuba isihlalo nezinto zesizwe kumele zipheleliswe. Kwaphoqa nina besilo ukuba umkhosi wakweshwama uthathe indawo yawo. Kwase kubuzakala nina besilo ukuthi umkhosi wakweshwama ngoba yiwona owandulela yonke into kumele ube kusiphi isigodlo. Kwavunyelwana nina besilo ukuba kumele ube isigodlo esakhiwe esisha esakhiwe isilo esibusayo sasemashobeni ukuba yonke imikhosi emkhulu yesizwe usiko lomkhosi wokweshwama nina besilo seliphoqa. Ungasho ukuthi indlunkulu noma ingwenyama isusele ekhanda yosiko oseliphoqa nina besilo ngoba sihlangene lapha emashobeni nje kulolu suku namhlanje. Yosiko oseliphoqa ukuthi nomhlanga omkhulu olandelwa umhlanga wasemachobeni nina besilo ukuthi ube lapha ekhaya emashobeni nina besilo. Mphathi wohlelo kabisa
ngiyazi ukuthi phakathi kwami nawe uyathuthumela kimi nawe ngoba siyayibuza ukuthi yebo usiko lusikhomba la lusikhomba khona kodwa kuyawuzala ngomoni ngoba kasazi ngiyona nje lapho kancane ukhuluma inkulumo esixoxe nje angithi sonke sesijwayele enyokeni yonke leminyaka sijwayele enyokeni angini bakwethu esiyokhalela ngaphakathi usiko namakhosi asendulo sebesikhomba lapha ekhaya ngenhlahla lesi sigodlo siyisigodlo esidala bese ngokwegama siyisigodlo sombumbi walesi sizwe la kwakuhlala khona indlovukazi uNandi isigodlo sasemashubeni ngalokhu nina besilo ngithokoza kakhulu ndunankulu kaZulu Nkosi Mdunga Nkosi yesizwe ukuba umntwana waphindangene zinzima insuku esibhekene nazo la kumele ukuthi sinikeze ithemba isizwe ukuthi konke lapha ekhaya ngokwamasiko alandelayo kuzohamba kahle ngalokho nina besilo ngithokoza kakhulu bomama bami mina ngingayenani mina ngiyazi khona okwangikhuluma kabi wathi mina ngithanda abafazi ngathi kulungile ngithanda into yokuthandwa nina besilo ngikhona bomama bami ngizanivikela ngoba lokhu enize ngakho namhlanje nizonginikeza ithemba ukuthi abakhwenyana nizokhuluma kahle nabo emakhaya njengoba benidedelile nje ukuba nize kimi nonke ngoba nina ningabe sembheka omunye eceleni ngoba bengithemba nje ngani ukuthi ngiyacela kumama bami njengoba nginivikele namhlanje kuyoba njalo ukuze bekusegcineni nezingane zenu nidedele emakhaya ukuba zize emhlangeni nikhulume kahle nobaba ngiyathokoza nabesilo inkosi